masida muk political party taraga manga gi Mihut Singna governor Aunakhre Manipur da NRC pangthokla ba matungda delimitation tawgani haibagi thajaba pirakle hari oza santa masida kugi 2001 gi census si yamna tongan ba kugi subdivision mapanda orangani yamna abnormal growth legidana masigi 2001 की सेंसस इधर न तब 2026 की से अचुंबा सेंसस ता बेस तौर कांदा कोई डिलिमिटेशन जथबियु हाइदना गवर्नर दा तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी ना हाई खिबा दुगी वारोल की मतुंगिना गवर्नर ना मदुगी थाजबा पिरकले हारी ओजा संता मसी कदाई बो योना येंग बयाय ओजा संता की पॉइंट ऑफ व्यू दा पॉलिटिकल पार्टी जिंगना तौरिजे की तंग थेंग मलेको कोई delimitation je nom ne taurani habdi moina law making body ade August House Assembly se masida moina phamgiba ade hana gi phamgiba ade gi phamdriba ade gi vote lepaga kahu daba then khoi Manipur da yamna active hoiba political party sing se moi mayam si loina mag yang kan ko loina punjal laga subsa laga ita ko moi mayam si loina yang kan da Manipur amanga ko have se khoi de ayam matam da CSO na loi taw dong toyeba se delimitation taw do ya kan da CSO na langba then political party na mungsala Delhi da haruba khoi lebak ta miyam ne yade haruba miyam ne yade ha khoi na lang da so political party na yadra ga di miyam di tumina lebi ai ko miyam ji yenga o khoi taw ji chumi akhoi sok ta na ba khoi gi politician jing je hote ko na ri na ai ba poto adu angle da chat pa ya bane ba adu akhoi gi di adu gi angle da chat pa si u de hai tar se last hour yor kan governor da memorandum vision ba kot ba leidana committee shemba si thabak se mkhoi na dum taw ye ko adu na sai gi governor na hari pochida political party da thajaba pire have se chin na pirak pa thajaba ne ko order hoina life nate governor na order pi ngam so nate delimitation se akoi ipsana high court da case to bolai ko sai ge census se kino to dring da akoi ge mawram pol bomata si jaga jing se biometric retina adagi atai mari laina ba technological census se phajana clear oi dring da delimitation to binu hai ba lai ko do court ki order da so hai se process ma kha jatar wa ne delimitation to ron hai na te exactly to hai na te ko adu duna mar mo ga da sai governor na pire ba thaja se Manipur state ki wendi yam pai adu bu to bu thabak to do ri bidi hoji politician me am sine to do ne aduna mai political party ki level da khoi sta governor da hai ba ta natana parliament da su adagi kano da su Rajya Sabha Lok Sabha ko adagi election commission da su political party sing gi party ki high command sing sina Manipur gi leiba position sida census ki position sida delimitation to bu si di 2001 gi census se yam clear cut phajana amtang thidana ko mi kok thi ba si phajana thidana aduga NRC update to dana Manipur da census to bu si akoi India gi mangja bane ha ba se all over India every political party regional amasung national moi da khangan mam change ko akoina border state oi banina akoi gakta da impact si yai gadam nate ba sidagi changa iba mi me amsina hoji ure dana akoi gi keno marakta indigenous tribe marakta non indigenous kra changjan gi bidagi ko tu gumbo nation khara semjal laga hoji akoi lambi chat pa yada na nomai kapsan dana tawi me amse ko si gi thabak sing si masagi only political keno kayani ko political move mane ko moi gi masagi akoi na masing yami then makoi gi separate state tan bagi then adui matung da muk separate nation kuki nation masu kuki gi oiba country masu talak pa ai ko chin lom na tawri sini usi lang isine ba Myanmar da control tongam disine ko aduna census nyum chum na tawdana delimitation tawraga MLA masing hangalan ba nataga handan ba bise masi yam chaw mangja bani adui matak tasu ngaranga je kuki MLA ani na moina ngasagi valley gi oiba constituency ani hai tare ko masi subsal laganda akoi gi kano da chingi area da chalan gani ga na habse si yam achowa challenge ne hai tare akoi Manipur gi political system sida miyam da te masi maitai da challenge to bune na habi adi ko masi se maitai da challenge to bune na traga pangan da challenge to bune na naga indigenous tribe akoi leiba indigenous 34 tribe da challenge to bune ga hai ya ponte masi political akoi gi political status ama hayang akoi gi punna leramba status se huji moi gi mi ani karam madagi mi tare nipan ka khalak gi hoji hore dana ko mi tara ka khalak de hore ado tara ka khalak de akoi mi ta surne hoji separate demand je hobu ya ni den mapa nei changak pa akoi gi mari leina da ba kangbu ko su tok salu de akoi hoji khulai ba masing yamandara akoi community versus community ole is ne ko si India ra samdol loi si hai ba tar ga di se Mizoram na su leiba zo kangbu adagi chin kangbu sina Mizoram le Manipur ne Tripura ne akoi punjal laga even Assam do ba horam ne ko punjal laga na moi to an state ma ai je sidagi amuk heng laloga no gum se ma country mu demand to roi hania leite ba ana si bo si government of India da
government of India की मनुंग दा political entity में हमसे मसीदा any political party को any political party regional वगैरह हिमाचल दो operate तो regional party और सो आन तमिलनाडु दो तो केरला दो तो गुजरात तो regional वगैरह national वगैरह party में हमसे ना मोई की level दा election commission दा मसी की पोचे मोहे ना कहे नहीं को status को इन्हें maintain तो का ना चप चाबा कनुमा कोई की census अमदी NRC से तो हन बगी जगह दकार में ले बा से मसी की परासे अतोप जगह सो तमोई है नहीं ले पोते वो को तो ना मसी political parties in the Swai the governor to say, Siju Adum Pai, Tengman Tengni Tengman Lego, and Natomi out of Aduga Adu Matunda, Sagi Moigi party headquarters in Duna, election commission, the vote covers in Duna, Parliament, Rasabata, Masimuna Vagita, but I am Chow Labor. So I the Torokana Moya election, the I consider Governor Unaga, the governor, the high ground, the Pamela, the Yarway, just mind them.